بردفکا پارتیا یەکیتیا دموکراتیک پێدێ سەما بەگداش دەربارەی ڕەوشە داوی لە سووریەدا خەوێ سەما بەگداش دازانین گۆ موداخەلەیەن هەرێمی و ناپنەتەوەیی بە ڕەوشە خراپ ئاهۆندرین ڕێدبن یەک و ڕەوش گرانتر دەبە. باستقرارية دقادن أولهي سياسة و عبورية دل بيشيا جنوب آواكرن و بيشكتن آستنگيا چه دكه و آواكرنا پرگالك سياسية دومدار كو حمو سورية تمثيل دكه و مافيوان بنگهين مسوگر دكه تجوار دكه. بردفکا پارتیا یەکیتیا دموکراتیک پێدێ سەما بەگداش دیار کرد کۆ سووریە نەهادە سەردەمەکە حساس و ئالۆز دەیە و دەوێ هەموو پارتیên سیاسی بەرپرسیاریە خۆ نیشان بدن. سەما بەگداش دەست نیشان کرد کۆ دەوێ ئەو دیالۆگ بێی زەخت و باندۆرên دەرڤە وەرەمەشاندن و گوت دەوێ دیالۆگ بەرفرەه تەڤگەر و رێخستنên jinan ên ku di şoreşê deroleke navendî lîstinê jî di nav de hemû hêzên siyasî bigire nava xwe. Beşdarbûna jinan a siyaset û jiyana civakî neve bijarkeke. Stûneke bingehîna pergala siyasî ya pêşerojê ye ku hemû Sûriyan temsîl dike û edalet û wekheviyê misoger dike. Êrişên berdewam ên li dijî sivîlan û hedefgirtina binasazî û cihê îbadetê êşa gelê Sûriyê zêde dike. Hewildanên jinûva avakirin û pêşketinê asteng dike û nezelalî û fikarê di nava hemwelatiyan de kûrtir dike. Sema Begdaş dest nîşan kir ku di serî de Tirkiye mudaxeleyên herêmî û navxweyî biriya polîtîkayên herêmî hedef digirin bandorî li peymanên siyasî dike û hadomand. Ev mudaxele ne mijareke duyemînin. Li hevhatina navxweyî asteng kir û biryara Sûriyê dibin dilovaniya rojên navneteweyî û herêmî de hişt. Herûha çareseriyeke rastexîn û domdar tenê dema ku biryar di destê gelê Sûriyê de be û ji zextên derve dûr be wê pêkan bibe. Sema Begdaş dazanîn ku hevgirtina hêzên demokratîk, ciwan û rêxistinên jinan yekane riya avakirina Sûriya arama û habidawî kir. Beşdariya jinan a pêşengtiya siyasî, dîplomasî û danûstandinan ji bo şoreşê destkeftiyeke bingehîn e û divê di pergala siyasî ya pêşerojê de bibe stûneke xurt. Herûha ev yek tevkariya dîrokî ya jinan ji bo parastina mafê mirovan û demokrasiyê nîşan bide.